Lijep pozdrav svima, evo nas ponovo ja sam to nazvala razgovori to go, onako malo po trgu se prošetamo, malo nešto popričamo. Dvije lijepe dame, predivne profesorice, učiteljice osnovne škole Josipa Antuna Čolnića, Željka Goluža i Tanja Habada. Hvala vam što ste evo napravili tako jedan izvrstan projekt koji naravno moramo podržati i pohvaliti. O čemu je točno riječ? Pa riječ je o pjesmi koja se zove Zimski san, koju smo Željka i ja napisali smo projekt koji je u gradu prošao, te smo se bacile na snimanje pjesme studijski i na snimanje spota. Spot je prije neki dan završen i evo čekamo sad promociju. Željka, nije ovo prvi puta, jel ne? Imate vi spotova? Četvrti. Četvrti? Da. Ajde. Bila je treća sreća, ali ovaj četvrti. Ide sve bolje i bolje. Da, još jedna godina, još jedna nova priča. Naime, ove godine imam i pojačanje. Riječ je o mom sinu, on je kriva za sve. Jadno dijete, kako se govori. Kad mami ponestane inspiracije, onda ono zove sina u pomoć. Onda angažiramo cijelu obitelj. Tako je. Lovre je napisao glazbu i tekst po mojoj narudžbi. Aha, dobro. Mi inače u školi dolazimo iz Čolnićeve škole, pozdravljamo svu ekipu iz škole. Imamo nekakvu tradiciju održavanja božićnog koncerta. I na taj božićni koncert zovemo naše bivše učenike i kako ove godine zbog svih tih mjera ludih, plesavih ne možemo to sve organizirati kako smo inače radili. Mi smo odlučili pojačati snage, pa evo dva naša bivša učenika, danas gimnazijalci i maturanti, su evo na ovaj način dali. Čekaj, moram još ovo samo. I Lorena je tu s nama. Ćao Lorena! Da, sve je online, jel? Lorena ima online nastavu, tako je. Lovre je napisao glazbu i tekst. I tako je nekako sve krenulo. Kada mi je pustio, ja sam doslovno zasuzila od sreće, ponosa. Ali ne zato što si mama? Ne, zaista me dirnula pjesma. Isti tren sam nazvala Tanju i rekla ono, Tanja, poslušaj, molim te. Znači, pjesma je ekspresno nastala. Tanja je vrištila s druge strane i to je bilo to zapravo. Onda je krenulo ono koga ćemo da nam otpjeva i tako smo nekako došli, ja do moje Lorene koja je moj džoker iz rukava kad god mi nešto tako treba, a Tanja... Tanja do moj džoker zovi. Dakle, ono, imamo... Džoker pjevaj. Da, džoker pjevaj, baš to. I našla se nekako tako luda, pozitivna ekipa i evo, doveli do kraja. Pa bravo. Sretni, zadovoljni, ponosni. Kako i ne bi bili. Bravo ekipa, što drugo reći. Lorena, bravo, kao što je već i Željka rekla, Lorena ima online nastavu, pa ju nismo mogli privesti ovdje na trg, ali stvarno ovo je genijalna fora. Uz online nastavu imamo online Lorenu. Čekaj, nemoj prekrivati. Ekipa, predstavite mi se. Ajde. Ja sam Mihaela Mores i solistica sam u ovoj pjesmi, zajedno sa Lorenom. Ko si ti? Ja sam Lorena Ljepanić. Pa bravo. Poslušala sam dakle pjesmu, ne znam što mi je ljepše, sama melodija, same riječi, sama bit ove cijele pjesme. Bravo Lovra. Hvala. Mislim sve je krenulo tako što mi je mama rekla da je treba neka pjesma za zbor. Pa sam sjeo, bilo mi jako dosadno i onak krenio sam to pisati. Htio sam da bude onak drugačije, da ne bude kao svaka božićna pjesma, nego da bude kao iz percepcije dvije osobe, da bude kao duet, da ima neku priču u sebi i tako je na kraju ispalo i... Priča ti je odlična. Bome je priča odlična. U jednom trenutku sam pomislila da su to Elze i njezina sestra iz Frozena. A? Je, ja cijelo vrijeme govorim. Jel da je? Ja stavila neki božićni tamo. Pa nije mi to bilo u cilju? Nisi mislio baš tako? Neki Disney, kad bi preveli na engleski. Pa to ćemo vidjeti još. Ideja za novi projekt. Ali čekaj, stvarno kada sam slušala, da, kad sam slušala, u biti samo ono kao super priča, ona nju zove van, smijem pričati prije reda, a dobro. I onda onak,
Isuse Bože, ono, Elza stoji kuca, ono, kao, ej, pusti me, ovo, ono. Ne znam, možda samo ko je Elza. Lovro, što je bila nekakva nit vodilja? Osim da je bio Božić, da je bio duet i stvarno sve mi se sviđa. I sama glazba, same riječi. Pa, mislim, htio sam stvarno da mama nekako bude zadovoljna s tim i da zvuči onak dječje i da ima taj božićni štih. I mislim da je Darko to stvarno predobro odradio. Ko je Darko? On je producent, podsvirik. Moj bivši profesor iz glazbene, koji je stvarno bio i tada i sada uvijek na dohvat ruke i stvarno je sve, uvijek posluša sve savjete i sve kak treba i stvarno je za sudjelovanje predobar. Tako da je to odradio onako vrhunski, a i spot je meni presladak. Mislim, onak je dječji, onak zaigran, tako da... Pjesma dječja. Da, i pjesma dječja. Da. Priču koju... Bilo mi je onak u cilju staviti u spot tu retrospekciju, da ima onak neke povezanosti, da se mogu neke točkice onako povezati, da ne bude samo onak, ne znam... Scene nabacane. Da, doslovno, da ima neku priču, tako da... Ja sam jako zadovoljna kako je ispalo. I kako je Mihaela to odradila i Lorena. Da. Ne znam sad koliko će nam zvuk dopustiti, u biti da vas dvije nam čisto onaj sami refren odradite, s obzirom da, jel da? To ćete vidjeti na promociji, tako da... Dakle, ne mogu ništa iščačkati ono prije promocije, ha? Da, Lorena to uživo možda bi vam Ja uletila. sam za, prvi dio. A da mi probamo, ha? Ja sam za. Žao mi je, pobjedili smo. Lorena, online nastava je, znam, sve ok. Imaš vremena kratko? Imam. Ali štekat ćemo si. Da probamo, ha? Ajde. Šta, refren? Pak ne bude valjalo izreći. Ništa ja ne razum. Odlično, bez stresa. Jedina što je na moj dan sletjela sam intonaciju. Brzo je otišla bez riječi kao i ti. Pa reci mi, jesi kod kuće i... Nećemo ići. Kasni. Štekamo si. Uzeli smo se, ali ne ide. Ništa. Pokušala sam. Evo, pokušala si. Da. Joj, ta online nastava, de. Djevojke, predivne ste, Lovro, svaka čast. Moram još na kraju samo onako par riječi o tebi. Nije tebi ovo prva pjesma, jel tako? Ma ne, mislim... Radio si ti jedan odličan cover i to baš za ovu našu zločestu koronu. Ne bi više odem, to je prošlost. Što pripremaš novo? Što ima prije ove božićne idile? Pa ja sam zapravo ove godine u drugom mjesecu sam dovršio cijeli album na kojem radim od onak 8. razreda. Daj, nemoj zeza. Da, i sad treba početi taj dio kad je ta produkcija i sve što je onak najgore dio od svega i preteško i sad baš prijateljem radim jednu pjesmu na kojoj ima jako puno posla i to stvarno traje predugo i naporno je. Tako da kad to bude gotovo... Čekaj, sorry, koliko ti imaš godina? 18. Od 8. razreda ti radiš na svom albumu? Da. Pa bravo! Hvala. Mamina Da, škola! moram baciti u svoju sobu jer mami uvijek smeta kad ja sviram. Kad dođe iz škola, meni treba 10 minuta u tišini, zato... Pa mislim, nisam ga ja natrala da to govori. Ja ga moram zagrliti. Ja sam samo iskren. Što da radim? Pa ne pred kamerom. Te malo sad brukala. Klasika s njom. Ekipa genijalni ste. A jel? Za snimanje spota, sve je razrađeno. Mislim, ja jedva čekam kad bude moglo izaći ovo na čemu ja stvarno radim, što ja želim moje da izađe, tako da... Tad ću biti jako zadovoljna. Mislim, i s ovim sam jako, tako da... Samo da ti kažem, ovaj Tranzistor će te uvijek podržati i veselim se tvom albumu. Ako je iole blizu ove pjesme koju si napravio,
moj naklon. Hvala. I bolje je. I bolje? Moram na kraju, kao evo, ja i Tanja kao Čekaj, kao mama ili kao voditeljica? kao voditeljica projekta. Se moramo zahvaliti gradu koji stoji iza ovoga, kao i za svih projekata koje smo do sada radili, nadam se i u buduće. Ravnatelju škole i poseban, ali zaista poseban pozdrav našoj dječici iz Bora. Da, nismo spomenuli, Zbor je u Tako biti dio ove priče. Naravno, nismo ih mogli dovesti. To je poseban tač koji su oni dali na kraju. Zbor je pun dječice koje ove godine radi u posebnim uvjetima. Radimo, ne radimo, ali evo, barem smo nešto napravili. To su divna djeca koja se vesele ovakvim projektima. Ne mogu dočekati izlazak pjesme iz spota. Da, oni su svemu ovome sudjelovali. Hvala roditeljima koji su nas podržali. Dopustili to sve. Tako je. Na kraju premijera je kada? Premijera je 24. na Badnjak. Premijera spota, evo, nadam se da će se pjesma vrtiti do tada. Kod nas hoće. Planirana je premijera, odnosno projekcija spota u Kući Reisman. Na gradskom korzu, koja je očito postala meka za sve ove lijepe kulturne događaje. Tako je. Grad će svakako online podržati promociju spota. Evo, točno vrijeme ćemo vam još javiti. Ja ću prije vas to znati. Ne sumnjam. Ekipa, hvala vam i sretno, vidimo se. Bok!